Аһан эрер сыла таарар, келер сылы көрсөр чааспыт бучугаһан иһэр. Хас биирди киэхэ түбүктен иһэр сыл умнулубат түгендери тосхойор, үтүөн түгендери бэлэхтиир. Тохтур нехилегер икки тыһынчы сүрбе сыл үтүө түмүктердээх, кекке ситиилердээх болла. Ол курдук нехилекпит духовнаска, спортка сайдыытын керехилер, кетехилээх сүдү тутуу, культурно-спортивный кин саҥа дьиэтэ үлэҕэ киирдэ. Олохтоохтор бағаларынан нехилек депутаттарын бекергетиитинен саҥа кииҥҥэ биир дойдулаахпыт, нехилекпит кен туттааттыыр киһитин Александр Ильич Борисов ата иҥэрэлиннэ. Нехилек дьону сэргэтэ бара өттүнэн аныгыр дебилгэппеттээр, кең сырдык культурно-спортивный комплекска спорт араас көрүңнэргэр эрчиллер сыннянар кыахтанналар. Саҥа комплекс арылдыытын үөрүлээх түгенигер олуннига нехилек дьону оҕотуттан улаханыгар тие келеннер үөрүлэрин үллэһиннилэр. Олохтоох көҕүлээһини өйүр программа чарчитинен нехилек дьону биир санаанан үп харчы көрөннөр 1,905,000 тыынча суммалаах спортивный инвентарь ылылан таҥылласылдьар. Республиканский бюджет, районный бюджет и местный бюджет. И вот теперь в самом центре села Техтюр на фоне хангаласских сопок красуется добротный культурно-спортивный комплекс. Здание двухэтажное, благоустроенное, бескаркасного типа, площадь более 1000 квадратных метров. Внутри отдельно расположенные спортивные и актовые залы. Планируем много очень соревнований улусного, даже республиканских масштабов. В связи с таким хорошим появлением у нас КСК, я думаю, культурная жизнь еще будет ярче. К тому же техтюрцы решили почтить память своего выдающегося земляка Александра Борисова, экс-министра связи Якутии, автора и ведущего популярной передачи «Охота и рыбалка в Якутии», и дали новому зданию его имя. Конечно, мы сразу всей семьей поддержали такую идею. Это родное село отца, где он родился, вырос. Поэтому мы подумали, что действительно, где же, как не здесь, должно быть увековечено его имя. Открытие столь значимого для села объекта прошло соответствующим размахом. Экскурсия для гостей и жителей, обряд благословения, торжественное разрезание ленты, фуршет и поздравительный концерт с участием именитых звезд якутской эстрады. Тренажердарга тирите хорута илигин атаккын камсат, гирени өраз штанганы көтөк. Эветер гантылынан былчыңнаргын эрчи. Спорт инвентара таңыллан төктүр нехилегер ije сергех болугу. Чаға мүнүтени аттаран бағалақтар суртарбыттар. Билигин камсык кемигер саалага уандести болан келеллер. Неделяга иккили истүү час жарктыналлар нехиленне келен. Келяхтар нехине күнне икките обработка доллар, техработниктар, хлорынан суялар, тугунан циркуляторынан бактерияны өлөрөк токтаппыт, онтойпун халбубут күнгө төттө. Тренажер волейбол сеткалара тустуу мата оксор тебер грушалар, саалага футболлука дөсөп, спорт инвентарин төктүрдөр олуктоок көөлөйөн тосколунан ылбыттар. Нехиленне тус багата туоларгар республикаттан балтаран өлгөн барбытам, ол онно олуктооктор нехилек салатата эмне кытыспыттар. Легкая атлетика бар, бокса бар, бугунна олар пен тусталдар, хапсайдылар. Ол ehen бии баратыгар бастар докторы локация тапыт, универсальный, бу силовой тота туралдар. Пресс, ол гиперэкстензия, системе, оно жим ногами, оно бу универсальный силовой комплекс. Онна таханан гантеллер баалар, мячиктер баалар. Аһан эрсыл бир бастың беле түгеннен улуу кыйы 7-15 сылын дойдурнен кең далаһаннақты беле дәйін болар. Ол курдук сери толонугар сылжан кыйыны ухансыбыт бир нөдүлақтырбыт, аттарын үйетитер саңа улуссалар аттанылар. Уаттақ сери ветеранларын Илья Кириллович Байышев, Дмитрий Нестерович Самсонов, Дмитрий Николаевич Яковлев, Игнатий Тимофеевич Сысоев, Антон Спиридонович Иванов аттарынан улуссаларга ветераннар оголоро аймактара мемориальный доскалар турулдулар.
Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских. Все еще живы, все еще живы, все еще живы, все. Улуу кайыны оройдугут, үбө коллективтерин ортолордар ытыллар культура фестивалин сагаланан Оскуола онны хаксык скрипка коллективтера концерттер. Нехилек битигер кескиллääҕэ айыртутар үлэ коллективтара ааһын эрэрсылы үгүс ситиһилэрдээх түмүктээнэриллэр. Ол курдук үриң илгени эми сети делетер хаксы хаайыстыба үйт ыһынын былаанын аһары толорон хаҥала саска 215 тонна үйтү туттарда. Быйылгы ынак төрөҕүн былаана 110 үстүбэ, фактическай төрөөх 105 төбө болла. От былаана туолан 605 тонна ототтонно. Кахайстыба бир белие түгеннен атыржак айыгар саңа нерей турар хотоно тутуллан үлаға кирбитнен болар.
Олуқтоқтор дұрубеларын көрөр істер фельдшерской пумут келер сылға нәхилекке метпун арылан үлләбіде 6-10 сылын белейті әрі білімненер. Сахар Республикатын дұрубе қарыстабылын туйгуна Ольга Дмитриевна Яковлева салаячылақ жоғыз коллектив нәхилекке ұтылар бары тәрәхінлерге, субботниктарға, бұстапқаларға мәлжі көқтөқты күттір. Әдер иелері түмен конкурстары профилактическай ағылар тәрейінілдір. Аһан эрер сылга республикаға оскола нинағы үйрәқтәһін сүйіз сылы кеңдалаһыннақты белетінні. Үйріләқ түгінен нәхелектігер оға етіркіға әлбәқ сыл тағарылақты күлелән келбет педагогическай үлі ветеранларғар юбилейны белейлер туттарыланналар. Юбилейдақ сыл Кубаға республика бар улустарын кәрен кенчәрі ғосадын коллективігар ылжыттата салғы жатай детсатығар илден туттарыланна. Беле сылы оғы садын илтілләтілері араз көрәқтерге, көрілерге кыттан өгіз сетихиләқ түміктәділер. Ол курдук «Музыка для всех», «Зима начинается с Якутии», «Зимнее волшебство», «Хому сейді», «Сардаңала артык», «Бриллиантовые нотки», «Таланты Якутии», онна датын көрәқтерге кыттан берістәқ местілерге тегістілер. Осколабыт сарсыңы кенчәрібіт уята. Биллилях общественный политический деятель, хақсықтан түріттәқ Алексей Дмитриевич Широкий хата аспыт сылға осколабытығар еңерелі біді. 2-19-2 сүйітпе өрәқ жылын выпускниктара сөз бірған өрәққа кетділер. Оскола өрәғын бір сүрін көрдірүйтінен өрәнәтчілер арас предметный олимпиадаларға, научный чинчер конференцияларға кыттағынлары болар. Бұйылғы өрәқ жылы қағаңы тағырды ұстық. Қамсың жаңа тұран интернет сетімен нөңе кетақтын өрінті өрәнәйін саңа қардылары арыйды. Бұйылғы өрәқ сылын етер үліға сүрін болғымтыды ұлу қайы 7-15 сылы қарананна. Дүміктен еттіққа оскола коллектива ұйтар үлеті өрәғынан әрі мұңырданмат, еті профориентационны үлі әт қан сайдыда научный чинчер үлі ұйтылдар.